So ayun guys, third game. Ito na ang third game. Ayan, si Black Jersey. Ayun. Ando ang bola kay Pasculado. Foul. Ayun na, Gintirone. Oh, rebound by Danyo to Umar. Ayun na si Umar. Pinasa kay Pasculado. Oh, pasok. Point for Pasculado. Herme ang bola kay Inal. Si Inal nag-dribble. Ayun na si Inal. Nakuha ni binigay ni Gintirone. Gintirone now nag-dribble by to Bimbol. Ayun, pasok kay Bimbol. Ayan na, kay Pasculado. Bumalik ang bola. Ayun na si Pasculado. Ayan, binigay kay Umar. Ayun oh. Yari kayo kay Umar. Si Umar lang ang malakas. Ayan na, si Inal nag-dribble. Binigay kay Gintirone. Gintirone, ayun, sa loob. Nag-turn around. Wala, nakuha ni Jess. Ayun na, binigay kay Pasculado. Pasculado. Nasaan na si Umar? Ayun, to Priagido. Oh, Priagido. Priagido. Ayun, foul daw. Ayun na. 3-1 ang score. Danyo. Binigay. Wow! Grabe yun! Matindi. Matindi yun ah! So, Inal. Ang bola kay Inal kay Gintirone binigay. Binigay kay T-Boy. Yo! Wala. Turnover. Ayan. Pasculado. Nagdi-dribble si Pasculado to Umar! Wala! Umar. Nakuha ni Umar. Pasculado. Wala. Rebound by Umar! Yun o! Grabe talaga si Umar. Matindi. Si Inal. Dribble ayun. Trying to shoot Inal. Wala. Rebound by Danyo. Ang lakas ni Danyo. Binigay kay Pasculado to Umar! Wala! Priagido. Ayan na. Si Black Jersey. T-Boy. Herme. Wala. Gintirone. Ayun o. Score. Ayan na. 2-6 ang score. Danyo. Si Danyo. Ayun. Nakuha ni Gintirone. Pasculado. To Priagido. Umar. Wala. Ayun. Pasok. Score. 7. Score. Ayun na. Ayan ang bola kay T-Boy. Ayan na. Binigay kay Gintirone. Ayun. Pasok. 3-7 ang score. Ayan. Si Jess. Nagdi-dribble. Jess. Oh. Priagido. Oh. Lost ball. Wala. Inbounding the ball si Inal. Inal. Try to shoot. Wala. Nakuha ni T-Boy to Bimbol. Rebound ni Pasculado. Pasculado, ayun, binigay kay Jess. Ayan, dinahabol. Ayan, Gintirone now. Nagdadala ng bola si Gintirone. Ayan, pumasok sa loob. Gintirone, ayun, binigay kay Bimbol. Wala. Ayun, Bimbol to Gintirone. Oh, Herme. Wala. Ayun na, ang bola kay Priagido to Pasculado. Pasculado to Jess to Priagido. Ayun, score. Score. Ito na ang bola. Gintirone. Ayun na. Pasok. Kang score. Priagido. Ayun. Priagido. Bimbol. Uy. Gintirone. To Bimbol. Bimbol Rocco. Jump shot. Ayun. Wala. Na-rebound ni Pasculado. Ayan. Si Ice. Hindi ako Pasculado. Si Priagido. Hindi yan si Pasculado. Priagido. Ayan. Change court. Ayan. Change court. 10-4 ang score. Lamang pa rin ang Majar Boys. Ayan. Inal to T-Boy. Trying to shoot. Wala. Nakuha ni Umar. Ayan. Si Umar. Ayun na. Kay Jess. Si Umar. Oh. Umar. Binalik. Gintirone. Ayun. Binigay. Ayun, Herme. To Gintirone. To Bimbol. Ayun, pasok. Ayan, pass break. Yes. Umar. Wala. Oh. Wala pa rin. Oh. Yun. Pasok. 11.
11-5. Ayun na. Black jersey. Dribbling the ball. Black jersey. Ayun na. Nagliyap. Wala na kuha ni Pascolado. Ayun. Si Pascolado. Wala. Nakuha ni Inal. Binigay kay Genterone. Ayun na. Genterone nagliyap. Wala. Priagido. Ayan na. Priagido. Binigay kay Danyo. Nagliyap. Wala. Follow-up. Pascolado. Wala. Nakuha ni Priagido. Priagido. Layap. Wala. Nakuha ni Pascolado. Oh! Hermi. Foul. Inbounding Danyo to Pascolado. To Priagido. Wala. Oh! Priagido. Wala pa rin. Foul pa rin. Ayun. Pascolado. Wala. Nakuha ni Inal. Inal. To Genterone. Ayun oh. Pasok. Danyo. To ayun, Umar. Wala. Oh, Hermi. Hermi. Binigay kay Genterone. Yun oh. Pasok. Genterone. Danyo. Ayun. Papas break. Danyo. Binigay kay Jess. Jess Lapid Jr. Yes. Oh, yes. Oh. Nakuha ni Inal. Genterone. Oh. Ayun oh. Ayan na. Pascolado. 8-11 ang score. Oh. Si Inal. To Genterone. Inal. Wala. Nakuha ni Danyo. Ayun. Binigay kay Umar. To Pascolado. To Umar. Yun o. Malupit si Umar. Ayun na. Priagido. Ayan. To Danyo. Wala. Follow-up. Wala pa rin. Nakuha ni Bimol. To Hermi. Hermi. Binigay kay Genterone. Genterone to Inal. Inal. Yun o. Pasok. Ayan na. Pass break. To Pascolado. Pascolado. Wala. Priagido. Wala pa rin. Ayan. Si T-Boy. Nagdi-dribble. Ayan na. Genterone. Yun. Pasok. 10-12 ang score. Yan si Omar. Nagdi-dribble. Danyo. Wala. Ayun. Si Inal. Labas ang bola ni Danyo. To Pascolado. Ayaw. Score. Priagido. Ayan. Inbounding si Inal. Si Hermi. Back to Inal. Try to shoot. Wala. Rebound by Pascolado. Pascolado. To Jess. Wala. Jess again. Ayun. Pasok. Genterone. Ayun. Wala. Oh! Jess to Omar. To Pascolado. Oh! Priagido. Wala. Danyo. Wala. Genterone. Hey, labas ang bola ni Jess to Omar. Danyo to Omar. Back to Danyo. To Jess. Wala. Nakuha ni. Okay, labas ang bola ni Black Jersey. T-Boy to Inal. Inal. Wala. Kuha ni Genterone. Ayun o. Wala. Kuha ni Danyo. Ayun. Pinas break kay Jess. Si Jess. Ayun na. Pasok. Jess. Score. Ayan na. Si Genterone. Nakuha ang bola. Wala. Ayan. Nakuha ni Omar. To Jess. Ayun. Pasok. 15-12. Ang isa. 16-12. Score. Genterone.
Ayan na. Paskulado. Oh, pasok. 17-12. Ito na. Kay Tiboy ang mula. Oh, Genterone. Sinyot. Ayun, pasok. 13-17. Ayun na ang bola. Pass break kay Pasculado. Pasculado. Triagido. Ayun, tusot. Easy. Inal, dribbling the ball si Inal. Genterone. To Inal. Wala. Ayun, pasok ni Black Jersey. Tibo, ayun, pass break to Jess. Ayun na, Jess. Ayun, mag-isa siya doon. Wala yung kakampi. Ayan, Triagido. To Omar. Yun, oh. Inbounding si Inal. Inal. To Bimbol. Ayun, Bimbol. Ayun. Wala. Bimbol again. Ayun, pasok. Pasculado. Bigay ang bola kay Jess. Ayun na, si Jess. Ayun. Ayun. 19-15. Hermie. Black Jersey to Genterone. Ayun, Hermie. Wala. Ayun. Kuha ni Priagido to Jess. Ayun na. Wala. Omar. Ayun o. Tinapos ni Omar. Ayan, tapos na ang laban. Si Omar lang ang malakas. Si Omar ang nagtapos ng laban sa third game. Panalo pa rin ang Magyar Boys sa third game. Ayan, dito na nagtatapos ang third game, mga Oragon, mga Beshi, mga bay. So abangan, magkakain na. Akala ko kanina second game lang, nag third game pa. So ayun, tapos na ang third game. Kain na. See you sa kainan. Bye-bye you. I love you.